and worship.
Hallelujah. Miranda kupensa Yesu loye angafashamba nywele on our behalf. Hallelujah. If it was not for him, we wouldn't be who we are. On our behalf, he was crucified. He was crucified, being blameless, but he took our sins and exchanged them at the cross so that we may have life eternity. Oh, we give God all the glory. I say we give God all the glory. We thank you, Father. We thank you. Oh God, we thank you. If it was not for the grace of God, if it was not for His grace, we wouldn't be who we are. Thank you, Jesus. We are loved. Oh yeah. Oh yeah. We are loved. Hallelujah. Muponisi la kamarisa. Angasayeni kutoka hivi. He's faithful. Glory to God. Bishop Shenzela Nemi kongelela kuhlaya ntoshweni. Father, we thank you. Glory to God. Hallelujah. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Greetings to our brother who came for the first time and our son who came for the first time. Hallelujah. Greetings. And I will come over our worship team. Lord, we thank you. We give you glory, Lord. We give you glory. Greetings to the body of Christ. The body of Christ. Those that are loved. Hallelujah. May I see by hand those who are loved by the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us take our Bibles. We open up John chapter 4. We are continuing with our Bible study. We are now the last part of the chapter. John 4. But I would prefer that we start reading
from 39 to 54. Ke tlo thabela gore re thoma go bala ga verse 39 go fihla ga 54. 54. Ta kombela mi hlayela yona. Ba ba e tshwere go ba ka re bala yona. Oh, lakuta ko nibula ko ba ntobeni na Princess Ive. Kombela mi hlayela. Ana hayi ku lava van'wanyana mi swi koti ku hlaya ne mi kombela mi twisisa. Ke kgopela le nkwishishe a ke re ba bangwe a le kgone go bala. Hlayela. Vasamaria lavo tala va muti wolowo va pfumela eka yena hi marito lama nga vuriwa hi wansati loko a ti u ndzi byerile timhaka hinkwato leti ndzi ti endleke. Kute loko Vasamariya va fikile eka yena va n'wi khongela leswaku a tshama na vona, kutani a xwa masiku mambirhi kona. Kambe lava nga pfumela eka yena hikwalaho ka marito ya yena va tlurisa hi ku tsaka. Kutani va ku eka wansati, a ha pfumeli hikwalaho ka rito ra wena, hikuva na hina hi n'wi twile. Kutani ha swi tiva leswaku loyi hi yena Kreste kunene, Mukutsuri wa misava. Loko ku hundzile masiku mambirhi, a suka kona a ya Galileya, hikuva na yena Yesu a vurile a ku, muprofeta a nga khensiwi etikweni ra rikwavo. Kute loko a fikile eGalileya, vaGalileya va n'wi amukela, hikuva a va vonile hinkwaswo leswi a swi endleke eYerusalema hi siku ra nkhuvo, hikuva na vona a va yile enkhubyeni. Kambe Yesu a tlhela a ya eKana wa Galileya, laha a nga hundzula mati vinyo kona. Ndhuna ya hosi a yi ri kona, leyi n'wana wa yona a vabya eKaperenawumu. Kute loko munhu loyi a twile leswaku Yesu u tile eGalileya, a huma eYudeya a ta eka yena a n'wi khongela leswaku a ngerimela a ya hanyisa n'wana wa yena, hikuva a ri ekusuhi ni ku fa. Yesu a ku eka yena, loko mi nga voni mahlori ni masingita a mi pfumeli. Ndhuna ya hosi yi ku eka yena, hosi wa nga ngerimela, n'wananga a nga si fa. Yesu a ku eka yena, famba, n'wana wa wena u hanyile. Kutani munhu loyi a pfumela mhaka leyi Yesu a n'wi byeleke yona a ti fambela. Kute loko a ha ngerimela, a hlangana ni malandza ya yena ma n'wi tivisa, ma ku, n'wana wa wena u hanyile. A va vutisa nkarhi lowu a nga hanya ha wona. Va ku eka yena, tolo, hi nkarhi wa 5 ku rhurhumela ku n'wi sukela. Kutani tata wa n'wana a tsundzuka leswaku hi wona nkarhi lowu Yesu a nga te eka yena, n'wana wa wena u hanyile. Kutani a pfumela ni va yindlu ya yena hinkwayo. Hi xona xikombiso xa vumbirhi lexi Yesu a xi endleke loko a fika eGalileya a huma Yudeya. I will start from verse 46 to 54. A buša a ya Kana, gona Galileya, mola a bego a ile a fetoša meetse beine, motseng wa Kapernaume. Go be go na le mohlankedi yo mongwe wa mmušo yo a bego a lwalelwa ke morwa. Yena o rile go kwa gore Jesu o tlile mo Galileya a etšwa Judea,
a ya go yena a mo gopela gore a ye Kapernaume go mo fodišetša morwa yo a bego a le makgatheng. Jesu a mo fetola a re, "Etse ge le sa bone matete le mehlolo ga le ke le dumela." Mohlankedi yo a mo fetola a re, "Morena, hle, a re ye ngwanaka a sešo a hlokofala." Jesu a re go yena, "Sepela, morwa o tla phela." Monna yo a kgolwa se a se botšwago ke Jesu, gomme a sepela. A re a sa ya gae a kgahlaletšwa ke bahlanka ba gagwe, ba mmotša ba re, "Morwago o phetše." A ba botšiša gore o thomile neng go ba kaone, gomme bona ba re, "O thomile go se sa fiša maabane ka nako ya pele mosegare." Tatago ngwana a lemoga gore ke yona nako yela Jesu a rilego go yena, "Morwago o tla phela." Ka gona yena le bohle ba lapa la gagwe ba dumela. Mohlolo wo ke wa bobedi wo Jesu a ilego a o dira ge a seno boela Galilea a etšwa Judea. Amen. Ai tsamane anse kensa o hle o fere dola shkwebo. Hallelujah. The gospel of joy. Hallelujah. Amen. I have indicated that we are continuing, Ke bontšhitše gore re tšwela pele, but it will be good for us mara e tlo ba mo go botse go rena to remind ourselves gore re ke gopotše that the book of John, gore buka ya John according to the author, go ya ka mongwadi, John chapter 20, John 20 verse 30 and 31, verse 30 le 31, there is a purpose. go na le morero Why are we supposed to study this book? gore ke ka baka la re tshwanetse ke go ithuta buka ye. The word of God tells us that Lentswe la Modimo le re botša gore we have just heard that this theme that we are going to do today is the second sign that was done in Cana. re kwele gore ye re tlo go dira legolo ke ya itshupetše ngwa bobedi ye e dirilego Kana. But in verse 13, Fela go verse 30 the author tells us that Jesus Christ did many other signs mongwadi gore botša gore Jesu Kriste o dirile tše dingwe ye mengwe ya mehlolo in the presence of his disciples, bogoneng bja barutiwa ba gagwe which are not written in this book. tše di sa kwalwago mo bukeng ye ya Bibele. I would request that we sit down. Ke be ke tlo kgopela gore re dule fase re di tšhere, I request that we sit down. ke kgopela gore dule fase. But all that has been written here, Fela tše di ngwadilego ka moka fa, these are written that we may believe tše di ngwaletše gore rena re dumele that Jesus Christ gore Jesu Kriste is the Son of God. ke morwa wa Modimo. And when we believe, And ge re dumela, we will have life in his name. re tlo ba le bophelo leineng la gagwe. This is the main purpose. O ke morero wa gona go mogolo. Matthew has his own purpose. Mateo o na le morero wa Luke gagwe, and Mark has. Luka le Mareka ba na le And yona, others has. le ba bangwe ba na le But yona. this one is profound. Mara yewe e tiile To those who believe, go bao ba dumelago mo go yena, they may have life ba eternal. tlo ba le bophelo bo bo sa feleng. Jesus. In chapter 1, Go chapter 1 we have been told re rutilwe gore about the divinity of God. re boditšwe ka Yes, Christ. bokgethwa bja gorena Jesu, That Jesus Christ was the Word gore Jesu Kriste e be e le lentšu that was in the beginning. yo a bego a le gona mathomong, The Word that was with God lentšu ya bego a na le Modimo, and the Word that was God. lentšu ye e bego e le Modimo. This is His divine nature. Ke bokgethwa bja gagwe ba tlhago Before everything, pele dilo ka moka ga tšona.
Jesus Christ was. Jesu Kriste e bele. And we are also told Ebile re botswa gape gore that he was re boditse the gore e creator bele ke ena motlhodi of everything. wa dilo ka moka. Hallelujah. Amen. And everything that we see Dilo ka moka tse re di bonang is being created by him. di dirilwe ke ena. And we are also told And re botswa gape gore that Jesus Christ Jesu Kriste is life. ke bophelo. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And this life Ene bophelo bo was the light e be e le seetša to remove the darkness sa go tlosa leswiswi in people's lives maphelong a batho so that we may have eternity. gore re be le bophelo bo bo sa felego. Hallelujah. Amen. In verse 12, which is very key to our lives, Verse 12 ye le ke yona senotlelo sa maphelo a rena it tells us that, e re botša gore but as many as who have received him, bao ba mo dumetšego ba mo amogetšego not those who followed e him, sego ba ba mo latetšego but those who fela believed, bao ba dumetšego to them he gave them the right le kgono o ba fa matshwanedi to be called the children of a go God. bitswa bana ba modimo. Those who are not born by blood or flesh, Ba ba sa tswalago ka nama le madi but by God. fela ka modimo. Praise the Lord. Ha o rete morena We are born of God re tswetšwe ke modimo by simply believing in Jesus ka go Christ. dumela ka Jesu Kriste. Do I have a witness? Ke na le tlhatse tabeng e. Amen. Hallelujah. Amen. And because we have life in him, Ka gore re na le bophelo mo go yena the Bible tells us in verse 16 that in his fullness, Bibele e re botša go verse 16 ya re ka go tlaleng ga gagwe in his fullness, go tlaleng ga gagwe we have all received ka moka re amogetše grace upon grace. mogau godimo ga mogau. You Hallelujah. cannot finish this grace. O ka se fetše mogau wo. Grace upon grace. Mogau godimo ga mogau It's all that we have received. ke tšeo re amogetšego. Hallelujah. Amen. Grace and truth came through Jesus Christ. Mogau le nnete di tlile ka Jesu And Kriste. Jesus Christ, him alone, Jesu Kriste yena a le teng. is truthful. Ke wa nnete. Hallelujah. Amen. In verse 29, Verse 29 tells us that Jesus Christ e re botša gore Jesu is Kriste the Lamb ke kwana that saves ya go phološa lesebe of the world. sa lefase. Amen. In the ancient time, Nakong tša kgale we know that only the blood of the goat, of the bull, of the doves would cleanse people. be re tseba gore madi a dipudi kwana maiba e ba tlhatswa batho dibe But they kept on sinning. mara batho ba pele ba dira dibe But those who believe in mara Christ, bao ba dumelago Kriste when you are saved, you are saved. ge o phološitšwe o phološitšwe ka tee ya mamoka Because the sacrifice of the blood of Jesus ka gore setlhabelo sa madi a morena Jesu is worth se na le matshwanedi of cleansing all sin a go tlhatswa dibe ka moka ga tšoa of all people who believe in go Him. batho ka moka ba dumelago go yena. We are saved by the blood of Jesus. Re phološitšwe ka madi a morena Jesu. Amen. In chapter 2, Go chapter 2 we have seen Jesus Christ re bone Jesu Kriste ministering a minister where time was not yet due. mo nako e be sešogo ya His dumela. mother knew that this one is different. Mmaga o tsebile gore yo a tshwane le ba bangwe. In him, Go yena all things are possible. dilo ka moka di a He kgonega. specializes with the impossibility. O kgona kudu tša go se kgonega. And now there was no wine. Bjale go be go sena beile. And out of nothing, Go sena
go le jwalo. Jesus Christ Jesu Kriste made possible a dira gore go that kgone sweet wine, gore go be le wine ya bose. peace, Khutso joy, le thabo and happiness le go thaba. was manifested in the world. Ja ba gona. Hallelujah. Amen. Further on, Go tšwela pele, as he knew that in the temple of the house of the Lord, ka tseba gore ke tempele ya Morena. in the temple of the Lord, Oh, tempeleng ya Morena. there's supposed to be worshipped only. Go swanetse go ba go reta fela. Unfortunately, when he came in, Ka go tlhoka matlhase ga a itla, he found people selling. a hwetša batho ba lekiša. And he said, this is not the right place. A re, a se lefelo la maleba. Then I have to do something. Ke tshwanetse ke dire se I sengwe. have to show them Ke tshwanetse go ba that bontšha this house gore ntlo ye is the house of worship. ke ntlo ya go It's the house reta, of prayer. ke ntlo ya go And rapela, worshiping God, ya go tumiša my Modimo, Father, Papa wa Him ka, alone. yena fela. And he searched the hearts of people A fetla ka dipelo tša batho, and cleansed. a di hlwekiša, And also promised a ba tshepiša that this temple gore tempele ye will be destroyed. e tlo fedišwa, But in 3 days, mara ka matšatši a mararo it shall live again. e tlo tsoga gape. Jesus. Oh yeah. Amen. And the Jews, Ba Juda when they heard this, ge ba ekwa se, they didn't like it. a ba se rata. And because Jesus Christ is omniscient, he's all-knowing, And Jesu Kriste ka baka wa bona o tseba tsohle, he discerned in his heart. a e bona pelong ya gagwe. Hallelujah. Amen. That they only want his signs, Gore ba nyaka fela mehlolo ya gagwe, not believing in him e se go dumela as go the yena Son of God, bjale ka morwa wa Modimo, not as the Son of Man, e se go bele ka morwa motho, not as the Savior, e se go bele ka but mophološi, they believed in him mara ba dumela go yena because he made signs, ka gore o dirile mehlolo. Yeah. and they followed him Ba because go of that. latela, And knowing that a tseba gore his ministry hasn't started, mošomo wa gagwe o se wa thoma, he had to move. o ile a sepela. In chapter 3, Go chapter 3, we had a discussion o bile le poledišana with Nicodemus, le Nikodimo, who was part of the Jews who were observing Jesus Christ. yo e be le yo mongwe wa bajuda ba ba lebeletše morena Jesu. And he went to him during the night. A ya go yena ka e le bošego, And he said, Rabbi, a re moruti, we know that you are the teacher a re ra tseba ona ngwana who morutiši come from God. yo a tšwago go Modimo, For no one can do these signs ka gore ga gona yo a ka dirago mehlolo ye that you do unless God is with you. ye wena o e dirago ka ntle ka Modimo a na le wena. And now we realize that even the religious person, the one that was so educated, Re lemoga gore le motho yo a rutegile kudu, what he saw most, se a se bone go kudu, he saw that Jesus Christ is a teacher who performed miracles. o bone gore Jesu Kriste ke morutiši yo a dirago mehlolo. And yet, Mola there was something that he knew that he wanted to know more about Jesus. go nna le se sengwe se mo dira gore a nyaka go tseba go fetiša ka morena Jesu. Now Jesus Christ said to him, Bjale Jesu Kriste a re go yena, truly, ka nnete I say to you, ke re mo go wena, unless you are born ge again, fela o sa tswala leswa you cannot see the o kingdom. ka se bone mmušo wa Modimo. In other words, he was saying, Ka mantšu a mangwe ba e re, I know that you are the teacher of the word. ke tseba gore o morutiši wa lentšu, I know that
You are the one that holds the highest position. Ke tseba gore o yo a swere go maemo a kwa godimo. But Fela without being born again, ka ntle ga go tswala leswa you cannot see the kingdom o of ka se God. bone mmušo wa Modimo. And he said, A re God so loved the world Modimo o rate lefatshe ga that ka he gave his only begotten a ba Son, a lefa morwa wa gagwe ya tsotšego a le that noši whosoever believeth in him gore mang le mang ya dumelago go yena shall not perish, a se ke a latlhega but have everlasting life. fela a be le bophelo bo bo sa feleng. And he further said, A tšwela pele a re for God did not send his Son into the world Modimo a romela morwa wa gagwe lefatsheng to condemn the world, go tla to condemn the world, go ahlula, ahlula, yeah, I want that word. Go ahlula, amen. but the world through him might be saved. Fela gore lefatshe le phologe ka yena. And Nicodemus Nikodima did not ask Jesus, a botša Jesu who is the Son of God. ke mang morwa wa Modimo. And in chapter 4, Chapter 4 we now see the Samaritan woman re bona mosadi wa Mosamaria who said, I know yo a rego ke a tseba Messiah will come. Mesia o tlo tla And when he comes, ene ge a tla he will tell us o all. tlo re botša tšohle. And because of this, Ene ka baka la seo she had an encounter. a ya ba le go She kopanela was the first a person ba motho wa mathomo to know that Jesus Christ is the Son of wa God. go tseba gore Jesu Kriste ke morwa wa Because Modimo. Jesus Christ said to her, Ka gore Jesu Kriste o rile go yena the one that you are speaking to, yo o bolelago le yena I am ke nna the yena Messiah. ke nna Mesia. Hallelujah. And she had an encounter. Ene a kgona go tsebana le yena. And last week we ministered or we taught Veke ya go feta re rutilwe that we are rising to new levels Gore- through evangelism. re tsogela leveleng tše diswa ka bo evangelii. Hence, Jesus Christ went to Samaria Mola Jesu Kriste yena a ile Samaria just to evangelize to this woman go ya go rerela mosadi yo so that she may go out gore a tšwe and evangelize le yena a ye a rerele ba bangwe his town, her town. a rerele naga ya gagwe. And she did that. A dira And seo that pleased Jesus seo Christ. sa thabiša morena Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. And we were called out. We were called Ra bitšwa that we needed to rise up ra bitšwa gore re tshwanetse go tsogela to new levels, di-leveleng tše diswa evangelizing tša bo evangelii of Jesus Christ, that we have believed in him. ka bja Jesu Kriste yo re dumetšego mo go yena. Now today, Bjale le kgono we are going to teach re ya go ruta together mmogo by rising to new levels ka go tsogela leveleng tše diswa in an unwavering faith. ka tumelo ya go se dikadike. Unwavering faith. Tumelo ya go se dikadike. As he was teaching, he said we have to be faithful. Ge ba ba sa ruta ba ba re tshwanetse re tshepege. And it means that your faith has to be stable. Ene e ra gore tumelo ya ga tshwanetse e be lefelo It means that even if ever things are not working, you e ra still gore have to le ge trust dilo God. di sa sepele gabotse o tshwanela go tshepa Even if Modimo. ever things are okay, you need to say Le ge yes, dilo di Lord. sepela gabotse o tshwanetse go tshepa Modimo. Hallelujah. Amen. Now, this scenario that we have read, Bjale seswantšho se re se badilego we started from 39, re thomile ka 39 and the word of God says, letšo la Modimo le re and many of the Samaritans of that city believe in him because of the word of the woman who testified. ba bantši ba ba
Samaria ba dumela go yena ka lebaka la mosadi yo a tlhatsitšego. Because she said, he told me Ka gore o rile all that I ever did. a o mpoditše tšotlhe tše ke di dirilego. Now when the Samaritans had come to Jesus, Ge ba Samaria ba tlile go morena Jesu, they urged him to stay with them for 2 days so that he may teach them. ba mo kgopela gore a dule le bona matšatši gore a ba rute. And now many more believed because of his word, not the woman's word, but they believed of Jesus Christ's word. Ba bantši ba bona bjale ba dumela ka mantšu a Jesu a bolelago, ba sa dumela ka a boletšego ke mosadi yo. Then they said to the woman, Ba re go mosadi yo, now we believe. bjale re a dumela. Not because of what you said, E sego ka seo re boditšego sona, for we ourselves have heard him. ka gore rena ka borena re mo kwele. And we know that this is indeed the Christ, Re tseba gore ka nnete yo ke Kriste, the Savior of the world. mophološi wa lefatshe. Amen. We have explained that the Samaritans Re boletše gore ba Samaria were not in good terms with the Jews, ba sa agorišane moya le Bajuda, but fela Jesus Christ Jesu Kriste broke the barrier of hatred, a fediša lepheko la bohloyo, broke the barrier of gossips. a fediša lepheko la lesego. Because this woman used to go to the well at midday, Ka gore mosadi yo ba fela a ya sedibeng mosegare, fearing that they would gossip her because she had 5 husbands and the one that she lives with, it's not her husband. a tšhaba gore bo mosebe ka gore o ba a bile le banna ba bahlano, ebile yo a bana le yena e be e se monna wa gagwe. Now we have learned that Jesus Christ loves everybody Re rutile gore Jesu Kriste o rata batho ka moka ga because bona, he is the God of all flesh. ka gore ke modimo wa batho ka moka. And he seeks those he wants. O nyaka ba a ba nyakang, Those who are in need. bao ba nago le tlhoko. This woman, Jesus Christ knew she's dry. Mosadi wa Jesu Kriste ba tseba gore o omile. Yeah. And she said, I'll give you the living water. A re ke tlo go fa metsi ya bophelo. Life eternity. Bophelo bo bo sa And when feleng. you believe in me, And you go dumela go shall nna, not thirst o ka again. sa nyorwa gape. In you, Mo go wena there shall come out the fountains of the living go tlo water. shwa moela wa metsi. And you shall be joyous. O tlo ba le lethabo. You will never go after men. O ka sa kitimiša You will banna. never go after O friends. ka sa kitimiša You will bagotsi. never go around and do things that O are ka not sa right. ya kwa le kwa Because ka I selo. give you the Ka gore living ke go fa water. metsi ya bophelo. Hallelujah. There was no miracle. Go ba go sena mohlolo It's mo. a matter of believing. Ke It's taba a ya go dumela. matter of having encounter with Jesus. Ke taba ya go kopana le Jesu. Will never be the same. Bophelo ba gago ka se sena le pele. Jesus. Hallelujah. Amen. Now, where we have read today Bjale mo ba le gona le gona. in verse 46, Go verse 46. maybe from verse 43, Motlhomong wa go tloga verse 43. after Jesus Christ spent his day 2 days in Judea, Ka moraga Jesu Kriste a feditše malatši a mabedi Judea he went to Galilee. a ya Galilea. And Jesus Christ knew very well Jesu Kriste o tsebile gabotse in Galilee, gore Galilea I'm not honored. a di hlomphiwe. I'm not taken into cognizance as the Son of God, A di tšee letlhogong bjale ka morwa modimo. because a prophet has no honor Ka gore in his own country. moprofeta a hlomphiwe nageng ya gago. And I believe as he was
walking to Galilee, And ke a dumela gore ga ba sepela ya Galilea, there were Jews who were following him. go ba go na le Bajuda ba ba mo And latela. his disciples were with him. Barutwa ba bangwe ba na le yena. And the Jews were following him just to see what is it that is going to perform. Ba mo latela ba nyaka go bona gore na o ya go dira eng metlholo. Hallelujah. Amen. And he knew that he is not honored. A tseba go botse gore a tlhophiwe. But listen what John says. Mara theeletšang se Jona se bolelang. But when he came to Galilee, Fela ge a itla Galilea, the Galileans received him. ba Galilea ba mo amogela. You might think that the word of God is contradicting itself here. O ka nagana gore lentswe la Modimo le a tlhakatlhakana. Because now, how can they welcome him? Ba ka mo amogela jwang? And yet he said, I know that I am not honored. Mola a re ke a tseba ke tlhophiwe. But Fela they received him ba mo amogela. because they wanted to see, or because they have seen Ka gore ba ba nyaka go bona goba ba 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 bone. all the things that he did in Jerusalem Dilo ka moka tša di dirile go Jerusalem. at the feast. Le In Jerusalem at the feast during Passover, ka nako ya mokete wa Passover. because they were there. Ka gore ba ba le gona. In other words, when they said he is coming to Galilee, Ka mantšha a mangwe ba re o they tla said, Galilea. hurrah! Hurrah! Ba ba re Hurrah! Hurrah! Takane! o thabang. The one who performs miracles is here! Yola wa go dira metlholo o fitlhile o gona fa. Come! E tlang. Yeah. Oh my God. Not the Savior is here! E se o mopholosofa. The one who performs signs. Yola wa go dira metlholo o tlile. Come! E tlang. We know he's going to do it again. Re a tseba o tlo dira gape. And we are going to trap him. And re a go mo trepa nako e. Because he claims to be the Son of God. Ka gore o ke pitša ngwana wa Modimo, mora wa Modimo. Now Jesus came again to Cana of Galilee, Jale Jesu Kriste a tla gape Kana Galilea. where he had made the water wine. Mo a ile go a dira metsi gore a be beine. I think social media was very profound also this time. Ke nagana gore nako e la social media lona be e le gona e dira mošomo. Because not long he was in Jerusalem in Judea. Ka gore e se kgale o ba le Jerusalema, Judea. 1, 2, 3, he is in Samaria. Ka pela o Samaria. And now he is above north in Galilee. Bjale o Galilea. Now when he is in Galilee, Bjale ga a le Galilea. he went to Cana, A ya Kana. where he did miracles of changing water into wine. Mo a dirile go metlholo ya go fetoša metsi gore a be beine. But the message went to Capernaum. Mara molaetša wa ya Kapernaum. And there was a man who heard that Jesus Christ has come. Go be go na le monna yo a kwile gore Jesu Kriste wa tla. Out of Judea into Galilee. Go tšwa Judea go ya Galilea. Here's the picture. Seswantšho ke se. Ivy, come. Kgopela mama Ivy a tle. These are his disciples are following. You see many disciples. Just see disciples. And there's Kambe Iman, one of our Papa Mahaf. Mpo, Iman. Mpo, come. No, I want the bigger one, sorry. Ruby. Yes. These
are Jesus' disciples. They are with him in Cana. And this is the man from Capernaum. Stand aside. And you are the Jews. You want to see signs and wonders. And the disciples might be saying, you see now, he wants to do other things. And these people, they're going to stone him. Remember, earlier he said to his disciples, he said, he saw that there is a man coming from Capernaum. And this man is in pain. His son is sick to the point of death. And he wants to come to Jesus so that he may perform signs to heal his son. And the mass were getting excited. The miracle is coming. Yes, here's a problem. I think this man was just saying, I have heard that he is here. I have heard the one that performs signs and wonders is here. And when he came, who is Jesus here? High priest. High priest. High priest is Jesus. This man who is a nobleman, a man from parliament, a man that held all the authority. This man has all the money. But this money can save his son. His authority can't heal his son. Then he said, I have heard. When I go around the high priest, the disciple. Imagine 12 of them that are behind him. And here he comes. He comes and he goes to Jesus. I'm reading from New King James Version. He says this man employed him. He begged him. He asked with humility. He said, come, heal my son. John was narrating here. He was saying, John was speaking on behalf of the nobleman. And John saw it very well that this man was begging Jesus Christ. He was asking, and he realized that Jesus will do it for me. Because his son was at the point of death.
Now, because Jesus is omniscient, you know, I love Jesus. He knows our hearts. Jesu He mkhona knows ubona pelo our problems. He knows what we need. ubona tshiri dinyakang And he knows the intention why we go to him. wa tseba gore ke ka baka la ya wena He knew that his son is not well. wa monna wa tseba gore morwa a tse Jesus knew. oh Jesu o tsebile gore morwa a bo But empa this man monna yo knows o tsebile gore Jesus Jesu performs signs o dira motlholo and will heal my son. o tla fodisa morwa wa gago And his disciples, barutwa ba gago they want him to eat. ba nyaka gore ena a je And he sees ena o a bona there is a need. gore go na le tlhokego But how he responds, o fetola jang he says, a re unless you people, you and you all, e se gore lena ka moka batho ba unless you ge lena ka moka and the one who is rich, le yo a tlhokago unless ge le sa all of you, ka moka ga lena you see signs le bona metlholo and wonders, metlholo le dika you will by no means believe. le ka seke la dumela Jesus Christ says to TCWC, jesu gore ba go TCWC you rena with your needs, le ditlhokego tsa lena unless ge le sa you see signs and le wonders, sa bone metlholo le dika you cannot believe. se ka se dumele What does it mean? It means that you must believe in him. e bolela gore tshwanetse re dumele go jesu And this man, monna yo he speaks of himself now. o bolela ka boyena bjang Sir, a come down before my child dies. e tla ka pele ga ngwana ka a ekwa Beg him. mo gopela And listen, tsheletsa Jesus is not performing a miracle. jesu a dire motlholo He saw him. o a mmona And I said, woman, wa mmotsa re tlo so go, sepela go, tsamaya go, go sepela go your way. sepela ka tsela ya gago Your son needs. morwa wa gago o ya phela I think as he was going, Mara, I thought he would come with me ga a ra sepela motlhomo ba nagana gore nka ba a sepelele nna so that he may lay hands to my gore son. a beye matsogo godima morwa wa gago But he has said, go, mara o rile ke sepele let me believe e re le nna ke dumela his word. lentswe la gago As he was going, ge a ntse a sepela I think he was saying, ke nagana gore o ba a re have faith in God e ba le dumela o modimo for the miracle. Help me. ya For the miracle, have faith in God. 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 He was told to go your way. o ba boditse gore a sepele tsela ya gago Your son lives. morwa wa gago o ya phela And he believed the word that Jesus spoke to him. a dumela ka lentši leo jesu a boletseng mo yena And he went his way. a sepela ka tsela ya gago And as he was now going down ge a ntse a sepela a theoga to Capernaum, go ya kwa motseng wa kapernauma his servant bašomedi ba gagwe met him and told him, saying,
Your son lives. Your son lives. Your son lives. Then the nobleman inquired. Said, what time, what hour my son got better? Then he said, yesterday. Listen here. When Jesus Christ said to her, go, they were talking of miles, but I think it could be a day for him to go back to Capernaum. But he did not go home straight. He might have found space to sleep. And he waited on God. He trusted God. He said, even if it's night, he said, go. Jesus said, go. Your child lives. He believed and slept over. As the day continues, his servant came and gave him good news. Your son lives. Your son lives. And now, this man, Bazalwane, had an encounter, divine. In the beginning, he only believed the word. And then he had faith. The faith that caused him to believe in Jesus. That he is the healer. And he believed. And his whole household believed. What we are learning here, that Jesus' power is not limited by physical distance or time. You might be how far. It might be too late in the evening. But when you believe his word, when you believe in him, that is going to yield the result for you. Jesus Christ has never been too late for someone. He is on time. Distance does not delay him. He did not need to go to Capernaum and lay hands to this boy. He spoke the word. Now it suggests that if you are in need, during worship, when we are interceding, it does not need Jesus Christ to come and lay hands on you. Believe. It shall happen. Hallelujah. Amen. He spoke the word and declared that your son lives. And that was enough. Also, specific age. Hallelujah. Hallelujah. This man, in the beginning, had a shallow faith, following the crowd because they wanted to see him performing wonders.
gore a dire metlhogo But this time, ka nako e his faith tumelo ya gagwe believe a dumela that Jesus Christ saves. gore Jesu o ya phološa, Jesus Christ heals. Jesu wa phediša. And this man Monna yo helped us to understand that o re thuša gore re kweše gore when you hear the word, gore ge o e kwa lentswe you need to believe. o tshwanetse o dumele. And that Seo demonstrates unwavering faith. se dia tumelo yeo e sa sekinyegego. In other words, Ka mantswe a mangwe, when Jesus Christ said, ge Jesu a re you guys, you want to see signs and wonders, le nyaka go bona metlholo le dika, this man would have left. nkabe monna yo a sepetše, But he persisted. a kgotlelela, He persisted a kgotlelela, and trusted him. a tshepa yena. Hallelujah. Amen. If it was you, what was going to happen? You pray, you ask, things are not happening. Le ge o bolela gore ke a rapela ke re bolelo a di diege. This man's faith was not shaken. Tumelo ya monna yo a sa ka ba ya šišinyo. Instead, he trusted Jesus O ile a dumela go Jesu that gore he is able to do exceedingly, o kgona go dira tšeo di fetišago abundantly, gagologologolo above all things. godimo ga tšotlhe. It tells us that in Christian Worship Center, E re botsa gore ka Christian Worship Center, the kingdom of God is not about seeing. mmušo wa modimo a se ka baka la go bona. The kingdom of God is not about seeing Mmušo wa modimo a se ka go bona signs and wonders. metlholo le dika. The kingdom of God Mmušo wa modimo is to believe first, ke go dumela pele then you see. ka morago wa bona. He believed O ile a dumela and went home. a sepela ya They gagwe, testified to him. ba bolela go yena, Ba mo tlhatsela gore ngwana wa hae wa phela. ba mo tlhatselela gore ngwana o a phela. And he arrived home A tswelela gae, and realized a bona he is no more dead. ayo a sa He tlhokofala, is alive. o a phela. He is not dead. Wa He is alive. He is not sick. The fever has broken. go tla go fedile. And the whole family Family ka moka ga yona, have an encounter ba ile ba bona, and believe ba thoma go dumela that gore Jesus Jesu is the Savior. Gore ke He's mophološi, the ke healer. mophološi. They believed. Ba dumela. Unfortunately, we want to see first. Ga ba o tlhoka matlhase, re nyaka go bona pele. Re nyaka go bona pele. He is the promise keeper. Shem. Isaac, your promise keeper. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Wa tshepagala. Thembekile Yesu. Hallelujah. The Bible tells us, Romans 10:11, whoever believes in him Romans 10:11. Yo a dumela mo go yena, will not be put to shame. a ka seke a jewa ke ditlhong. If you believe in Jesus, Ge o dumela go Jesu, he will never put you to shame. o ka se be le ditlhong. But when you call on his name, Ge o pitša leina la gago, he will save you. o tla go phološa. There are moments when you pray, you ask, and things are not happening. Ka nakwane go tse o rapela dilo di sa diege, You must keep on believing. tswela pele o dumela. Because faith comes by hearing, and hearing by the word. Tumelo e kwa e tswela God. ka go theletsa lentswe la Modimo. Romans 10:17. Mo ba Roma 10:17. How can I put this? Nka e beya bjang taba e? You have to trust God even things are too hard. O re tshwanetse go
tshepa modimo le balilo le bothata. Can I give a scenario? Nka bontsha seswantšho ka nna. Because I am a living testimony. If God says no, Gobane bona ke testimony e phelago. yeah, if God says no, Gore modimo a re aowa, I did not turn back. nka se boele morago. I did not turn back. A sa ka boela morago. I prayed. Ile ka rapela, You prayed. le rapetše. But he said no. A re wa se. God said no, whether it's him or whoever, but there was no positive response. Modimo a re aowa or aowa. Modimo o rile aowa, a gana. Aha. Dithapedišo ne re di rapela. Yes. Ka seemo se ne re le mo go sona. Hallelujah. Mara ga nka ra boela morago. Jesus. I tell them Because we knew he is God. May May you sit on your keyboard. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. There's a time where your faith will be challenged. Where you have to choose to continue believing in God, or you go outside. I'm saying there is a moment where you might have crisis within yourself. But you will have to choose, even if ever your prayers are not answered. This man had all the options to turn back. Maybe to go to his bank and take out his money and go somewhere. But he chose that I know and I know that Jesus Christ is the Son of God. I know that his promises are yes and amen. I know that God is not a man that he should lie. Jesus Christ is not a liar. I know he's not a son of man that he will change that which he has said. When he said, go, your son lives. This man knew it very well that Jesus Christ has said it. My son will never die. He lives. He knew very well that what he has said he will do it. He knew very well that what he has spoken shall come to pass. He knew he's the sovereign God. He's the King of glory. He's gracious. The Son
of the living God. Morwa Modimo ya phelang. He does not slumber nor sleep. Ga o tsene ga a He robala. is our keeper. Ke ena a re tlhokomelang. He knows Wa tseba. that he sees beyond our human O understanding. bona o feta ka mokgwa o motho wa He bona ka knows. ona. Wa tseba. The end from the beginning O tseba mo mafelong a tšeo. and the beginning to the end. O thomeng o ya This mafelong. Jesus. Leina la gago ke Jesu. O tshepegile. Doesn't matter Ga o kgathalage. how tough is the going. Gore o bothata bjang. When you believe, Ge o dumela. wait upon the Lord. Emela yena. When you believe, Ge o dumela. trust Him. O tshepe yena. He specializes O specialize. with the impossibilities. Ga o se kgonege. With Jesus. Ke ena Jesu. Hallelujah. Jesus. When He tests your faith, Ge a testa tumelo ya gago. believe Dumela. that He will respond. Gore o tla fetola. Jesus. I don't know how many times you prayed A ke tsebe gore o rapetse nako e kaka. and things are not happening. Dilo ga di direge. But I'm here to tell you, Empa ke mo gore ke go botse. His word is alive. Lentswe la gago le a phela. His word is alive. Lentswe la gago le a phela. Rabatirela lava pfumelaka. Ge ba šomela ba mo dumelago. Yesu Kriste mwana wa Xikwembu. Jesu ke ngwana wa Modimo. Hallelujah. I don't know options that you have taken. Antivi miehleketo leyi u nga yi teka loko u hlangana na switsunga. A ke tsebe gore o tšere melagolo e mefeng. But I'm here to tell you, Ke mo go botsa gore believe in Jesus. ke dumela go Jesu. You will have life. O tla ba le bophelo. Believe in Jesus. Dumela go Jesu. He's the way maker. Ke ena o dira tsela. He sees beyond your human understanding. O bona go fetiša wena ke le ka moo. Who knows that whenever you pray, when he sees, he feels that you do not qualify. O tseba bjang gore wena o ntse o rapela. O a tšhaba gore o ka se ka ba qualify. Yeah, now, because he sees O bona yena ka wena o bona- beyond what you cannot see. o bona tšeo wena o ka se kgone go di bona. Believe, Dumela. even though Le ge e ka ba. the figs are not blossoming. Le ge e ka ba maybe mago a bontšhe go blow. Believe, Dumela. believe, Dumela. believe. Dumela. Believe. Dumela. In due season, Le ge ka iska na. in due season, hi nkarhi wa kahle, hi nkarhi wa kahle, Ka hi nako e nkarhi. botse. Ka nako e botse. In due season, Nako e botse. will provide. O tla go fa. In due season, Ka nako e botse. is a promise keeper. Yena a re tshepišego. Yours is to believe. Sa rena ke go dumela. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord of Messiah, do the cross. Yabasebenze abaqhamuka. Yabashukela ababona. Thank you, Jesus.
or what you have to do. You need to seek first the kingdom of God and His righteousness. Seek first the kingdom of God and His righteousness. The rest shall follow in due course. Jesus did not go to Capernaum. Didn't go to Capernaum. He spoke the word, and things happened in due season. You must say, Mfundisi, I have prayed. You can say, Mfundisi, we have prayed or conquered. Let me tell you, I also prayed. I prayed. I prayed. But I have seen Him in a mighty way. That situation that you are going through will cause you to know God better. If you are a person of signs and wonders, you will never know God. But go through the valley of Baca. You will see God. You will testify. You'll testify. I'm not going to call anyone here in front. He is in our midst. Yours is to believe that which you are going through, what you are going through, you have an option of choosing life instead of death. Because Jesus Christ is life. Yes, so it would all. Choose Him. Choose Him. Go. Your situation. Your situation is alive. Present your case to Him. He's here to say, I have done it. I have done it. But you have to wait. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are surrender. Thank you, Jesus. It's all about your heart. And when things are not happening, you will still say, Yahweh, you are God. I am who I am. It's your name, oh God. Just listen. Oh yes, Lord. Let us be a prayer.
rinde mina. Loko swi nga ri swona a ni ta va ni nga ri kona. Mara hi mhaka ya ku u ni mhaka ni vutomi bya mina. U yi hola ni sandla. Hi sevenzelile. Ni khona yona. Loko Yesu a pfumela ku wena wa swi kota. Loko u endlele n'wanuna loyi na mina u ta ni endlela. Na loko u nga ni endleli wa ta va Xikwembu. Nkarhi lowu nga ta fika ni ta va ni yimile hosi. Ni languterile eka wena. I will hold fast, Lord of God. I will trust you. I will trust you. I will trust you. Nana postika, I will still trust you. Wari Xikwembu na namuntlha. Hallelujah. Hallelujah. Ai khongeleni ku eka hina Baba. U tshembekile u Xikwembu lexo tshembeka. U Xikwembu lexo lunga, u Xikwembu lexi nga tsariweke hi swona. Na swi tiva ku wa swi kota. Ni ku vonile Xikwembu laha kaya a ri hava mati na n'wana wa yena emananga. You came as Jehovah and God. Jehovah that provided the living waters. And n'wana wa yena a hanya. Wa ri Xikwembu na namuntlha. Tshembekile hosi. Nge suki etintshwanweni, nge suki eku lulameni ka wena, nge suki hi ta va na ku pfumela na ku Xikwembu hi tivaka ku wena wa ponisa, wena muhanyisi, muhlayisi wa Xikwembu, mulweri wa hina wena. Father, we thank you. I khensa vito ra Yesu. I khensa Xikwembu xa hina. Father, we thank you. Lord, we thank you. Loko rito ra wena ri vula swona, ri vula swona. For you are not a man, you do not lie. I can't say Xikwembu xa hina. Father, we thank you. We thank you, Lord. Rito ra Xikwembu loko se a pfumerile, ni ndyangu wa yena wu pfumela. Hikuva wu vone mihlolo. N'wana loyi a file a tlhela a hanya. Wa swi kota Yesu. A nga tsandzeki. Thank you, Father. Khensile Yesu. Loko a swi vonise swi tani, a ya testify. Ku hi wona nkarhi lowu a nga ni byela hi wona. Ku famba n'wana wa wena wa hanya. I'm now saying to you, fambani swiyimo swa n'wina. Yesu u hlamurile. Fambani hi ku pfumela mi karhi mi langutela. Thank you, Jesus. I'm moving my God. Thank you. Takopela Buddhist so ata cancel out Xikwembu.
Isibusiso. Akubela isibusiso. Andarile moya. Vito la matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta va nga ifela shamba no inavuka isiku ra vunharhu wa ha ri hosi na namuntlha wa vulavula xikwembu xanga xikwembu lexi hanyaka xikwembu xa ntiyiso xikwembu xa matimba hinkwawo hi khensile hosi ya hina hi khensile xikwembu xa kahle. Thank you, Jesus. With the living God. Xikwembu lexi hanyaka. The Lord bless you and keep you. I'm saying the Lord bless you and keep you. Oh yeah. Psalm 23 verse 6. We keep on saying, surely goodness and mercy shall follow me. It is a call this afternoon that when we say surely, He will accomplish His purpose of blessing us. His beauty will run after us. Only and only if we believe. Surely He is not a man that He should lie. His blessings will pursue you. His blessings will run after you. His blessings will protect you. His blessings will provide divine health over you. His blessings will give you joy and peace. Surely, my God, surely is faithful. Oh God, Tempekin is faithful. Wherever you go,
follows you. Follows you. Follows you. Yeah, he follows you. His mercy that endures forever follows you. Yeah, he follows you. God, I thank you. Surely. Don't familiarize yourself with His goodness. Believe that it shall follow you. Sambekile. Tintswalo ta husena Yesu Christ. Nerirhandzu ra Xikwembu a swi ve na n'wina hinkwenu. Mi kateka vhiki leri hinkwaro. Xikwembu xi mi hanyanyela, xi mi fihla hansi ka timpapa ta xona. Tshembekile. And surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life as I dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. Shalom, shalom.